reka nongere ngushimire wowe wahisemo neza kubana natwe ku Mbabazi TV gatatu. Uyu musozi witwa Kanyarira, je nitwa Prophète General Marite. Message y'umuriro, message itwika, message y'Imana ngira ngo mbashikirize nkiri kuri iribuye cyangwa kuri uyu butayu. Navuga ngo na ahantu hadasanzwe ariko Yesu yaduhaye kuhavugira ijambo ryiwe. Haleluya. Rero Imana yambwiye ngo uciye Sawuli ku ngoma kandi ciye urubanza, kandi Imana irambwira ngo ntangariza abarundi ko Sawuli Farawo mubona, uwo munyegiputa mubona ntabwo muzongera kumubona ukundi. Ntabwo amaboko ya Redi Tabara ari yabatabaye, nta nubwo amaboko ya ntabwo amaboko Imana ikoresheje hano na amaboko yayo yo ubwayo. Nimba ivuga uko Imana hari abantu ikoresha ariko ari Imana. Hano ndakureka wumvirize video Evariste Ndayishimiye yavuze yishongora ku bantu, yirata ku bantu, yirya ku bantu, yihaya yishima nk'umuntu washonje, nk'umuntu wambaye ubusa. Doke harimo ibintu nawe uze kubyumviriza, niwe wabyivugiye ntabwo ari nge wabivuze. None kumbwire ngo uyu muntu namuhindura perezida wo kuntwara cyangwa wo kunyobora, kuko inkuru mbariranira tuba, ariko iri jambo ugiye kumva nevu bwiwe ryavuye mu kanwa ke. Simpamye ko byavuzwe na perezida, bishobora kuba byaravuzwe n'indi mwempi itari perezida. Mugabo kumva zuko dusengera ibintu bikomeye, tuvuga ibintu bikomeye, duhanura mu buryo bukomeye, dufite misiyo ikomeye, ndetse mu nyungu zuko tugera ikirenge mu cya Kristo. Yesu yabaye Getsemani igihe kitari gito, intumwa ze zirahakorera, bigishwa be barahakorera. Mu isezerano rya kera n'iry'ubu Bibiliya iravuga ngo Mose ayibona mu butayu n'ahandi hatandukanye. Ngiye kukureka ubanze wumviriza iyi video, nubwo yenda harimo iminota navuga myinshi, ariko nyuma yaho mbahe message Imana yampereye hano kuri iri shyamba cyangwa kuri uyu musozi cyangwa kuri iri buye mu mwanya mpamaze, ndetse uza no gukomeza kuko murabona ubu ni mu masaa 11 z'umugoroba. Navuga ko izi saha kugenda byagorana, ariko nanone mpamenya ko Yesu yahamaze amajoro 40 n'iminsi 40. Je sinapfundura n'utwo dushumi, ariko ntacyo nubwo yaba iminsi 3 cyangwa 4 nawe ubugerageje nk'umwana. Hano rero fitemo message isa naho ireba cyane kwimurwa, gukurwaho kwa Evariste Ndayishimiye cyangwa kuvaho kwa Sawuli. Fite message ivuga uburyo Uburundi buhinduriwe amateka cyangwa bwubakiwe amateka n'inkuru nziza. Ibisigaye Imana dati duhana umugisha, reka nkure kubanze wumve agashinyaguro n'agacohoro n'amarira n'agahinda umuntu haze atamenya ko hari n'abashonje ari nawe perezida. Sikiriza sasa. Sawa. Bavuga ngo ndugwagwa nacavuga nti ndakunywa. Mubamenyereze gusoma ibitabo aho gusoma umusa, itabi canke amatama y'abantu. Iyo wanezerewe cyane, kera tukira abana twaje tuvuga mu mucanganyo, ufise nk'ikigori abandi badafise ngo ndasefi, tuvuga mu mucanganyo ngo ndasefi. Aha mu Burundi turasefi. Nagiye urababa dukenye turasefi. Isani y'indya igugwa ngahe muri Amerika? Igugwa ngahe? Isani y'indya ugirira munsi y'amadolari 30. Sawa, mu Burundi urya saa 6 no ku mugoroba uri y'amadolari basi minimum 60. None ntiwumva ko yafise. Ahubwo uko ugira ibihera byinshi n'akabago gaca kagenda. Jesus. Umukene ugasanga ni wafise akayabago. Murazora abana batwebwe. Abana batwebwe twita abateye imbere. Kugira gafungura umuyaya aramuvyinira akamuririmbira. Aho afise umusose uryosha imbere yiwe. Mugabo gasusanga wa mwana wa hariya hirya mu rutoki afise urujumbu
gokeje n'akayabagu kesha ariko araruhanyagura ariko ahekenya umwumbati afise akayabagu mugabo wa mwana w'iwacu hariya mu gisagara umuyaya arinda kumutambira kugira ngo yemere kurya kanyama yemere kurya urya musosi. Tungependa kujua ni chakula gani labda unapenda kula? Najua Burundi hatuweze kujua unapenda chakula gani. Tuna vyakula aina nyingi. Kama nakula mchele leo, siweze kula mchele leo kesho. Nakwambia, lakini hapa Burundi si mimi tu. Kama hakuna maharage pembeni, ni kama hakukula kabisa. Hiyo utakuta Warundi wote ukikula ugali unaona maharage pembeni. Hiyo kabisa nakwambia, hiyo siweze kukosa kwenye meza. Ugiye muri restaurant ahanyana muri ville jana 5,000 muri restaurant hajya muri buffet baragukubita icakura basha ukarya mugabo ukavuga uti je sinja muri rya 5 ngira ngende kuri ryagenewe umuzungu aho nza kuriha 30,000. Urumva aho baguhaye utugara gutya mugabo isahani ya 5 ahamvuza muri ville bagabo ugiye mu Kamenge 5 ntavyo womara. Mugucuhitamwo kuja kurya kuri restaurant y'abazungu babone kuri umuzungu bagacaguha turi kurushi ku 30,000. Ngo bikogoshi ntavyo barya ariko abakongomani niyo nyama nziza igifyera ni nyama ikomeye cyane. Rero mugabo ntaco je musi mwe nzovyorora ibifyera ndafise umugambi. Je naco ntorora rero nko murazi ko noroye imisiba jewe nko bucumbaza ngo ngorora imisiba ngo nko bungu yorora ngo yikoresha iki. Twabye twumvikana no muhungu araho yorora isazi mu Giheta twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tujya twemporota isazi zo korora rero original. Haja nta ubeshi wabeshera Zetu Buswahili kabisa. Ndayivuga mu nkuru kubera nzi yuko abana banje badashonje. Iyo abashonje bisi nabivuga umuntu urafise cy'uryo Imana igubihezagira Burundi. Nico twana mwenda babwira nimwe mushaka gutunga murashaka ko amahera yagira agaciro nimugire nk'ivyo ngira kwe sha urazi wimbuye nk'itona 300 z'ibiraya ngaha ukaziharura neza uziraba imbere yawe urazi carico nare siravyimbura mubona amasara ni muramuyabona urazi ufise itoni 300 z'ibiraya inoti uraharura ugashira ngaha ntusuma icambere ntusubira kuja gusuma ivyo ufise nuharu ugasanga aho ufise itoni 300 z'ibiraya itoni 50 z'umuceri itoni 50 z'ibigori itoni 50 z'amateke ugacusa gufise inkwavu 500 ugacusa gufise ingurube. Jewe rero ndavyemera ko ntunze kuko jewe mvuze ntuno munsi nginkoko kandi ntumbaza kugwa ngaha mvuga nti genda mutora inkoko hajya mu mbagi mvuze ntuno munsi ngimbata baje imbata vuze uno munsi ngira ukwavu abagenzi baje kundamutsa bavuga hewe tori inkoko 5 ngaho mubagi vuze nginyama y'ingurube ni ingurube mvuze ngiyinka ni muri Burundi umuntu wa mbere atunze ahembwa umushara munini n'umuboyi burya we barabizi ko ari bo ba mbere batunze nibo ba mbere bahembwa umushara munini muri iki gihugu. Ubwa mbere abamuzi y'amazi n'amatara ntariha niwe ayo yari kure afise amahera yo gupanga inzu y'amazi n'amatara ikiriri cyamwirohero akaba mu nzu yiwe atariha amazi n'amatara. Ikigira kabiri niwe muntu wa mbere agira iryoshe kuko natagwa kuvyumviriza atabisha amazi menshi inyama atarashira amazi menshi baza kumviriza ko zihiye agira iryoshe atarasho yatanze. Wategereza gutwenga kandi ubabaye ugacutuzura twenga ubabaye kuko uzi ko baguhiga
ndagende bararira bababaye batwenga bababaye kuko kirazira kurira ukababara baca bakugirira akantu sirete iri kwirakubona abona gatwenga bababaye bari bahaze natwe dushonje baca batavuga ngo urabura shonje ubuziki ico nico turondera cyatubuze batabitubwiye cyagihe we wari kwarya neza Pacifique ntiyarya neza turi mu magumi tugwaye kwashi yaragwaye kwashi yarigeze agwara kwashi mugabo kubera agahinda kuko tuvuye muri ya kwashi ashaka ko dusubirayo muri kwashi abantu bameze nk'abari barazindamye iyo umuntu yazindamye ashaka ibintu arimo urumva urashobora kubona umuceri ugashaka kurya wabona inyama ukazira wabona iki urumva ugashaka kubirira rimwe kugira ngo uve mu nzi rero n'uwambwiye nyakubahwa nyir'icyubahiro yambwiye ati je nibutse inzara nagize ati n'ubu iyo twibutse na madame inzara twigeze kugira imyaka 10 n'ingahe tumwese utajya ikiro cy'inyama nazo yo maranarege koresha mugabo kucipfuzo yumva ko yarakwiye kurya inyama ara ku munsi wa kane twebwe abantu bemera Imana twakunda kwisonzesha yego turisonzesha rero hariho nabajije niwe ko kutisonzesha ngo je ndavye igihe twashonje iwacu ngere nakuze ngo harageze ko urya ngo yuze Haro wambwiye ngo wopfa wahaje hari ibintu byerekana akahise kacu yego nico cyo ndakubwira ati twebwe twari tumeze nk'inzingo ubu rero turiko turogorora yego turogorora rero umuntu abishakira ngama ndabivuga jewe si jewe ndumukuru w'iki gihugu jewe ndumutumwa wo kuragira intama z'Imana ziri mu Burundi Imana niyo mwami w'u Burundi wame uzi ukurongoye wari ukazokwishinga murongowe na neva ukibagira Imana kayikurongoye wazimi ndabivuga mu nkuru kubera sawa ngira ngo mu marira n'agahinda mu mubabaro abarundi bafite abarundi bararushye ariko ndumwe Imana yabwiye ngo nguhaye misiyo yo kwimika ndetse no kwimura urumva kwicara mu rugo gusa kuba mu kazi gusa kuba mu dukorwa gusa kuba mu bana sava kuba ku mugore sava n'ibindi byose sava ariko Bibiliya ivuga ngo Imana ikurikirana ijambo yavuze ikarishikana imyaka 1000 ikarisohoza simpamya ko mbaye ndi umuhanuzi w'ukuri n'impwemu ntabwo nahanura ikintu imyaka 2 jamais uyu mwaka turimo ku kwezi kwa 8 turimo Yesu nibuye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana rikomeza ifuruka hari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka nibyo ko ku Burundi barabwishe barabubamba babukoresha ibyo bashaka babugira uko bagomba ariko mu izina ry'Iyampamagaye iyera Mana nyiringabo na Isiraheli isumba byose ishobora byose yampaye amakuru meza irambwira ngo Uburundi ndabugendereye ikirere cy'u Burundi cyari kigoswe n'imipanga n'imihoro cyari kigoswe n'abadayimoni nkuye Sawuli ku ngoma kandi farashe nuwo yari ihetse ibiroshye mu nyanja nibyo koko mvugiye mu migani ifarashe nuwo yari ihetse Imana ibiroshye hehe mu nyanja ndeka mvuge ngo neva hari ifarashe ariho abayoboye n'abamuyoboye koko hano Imana yamaye amakuru neva yigeze ababwira agatsiko k'abantu ngo 100 bamuhanze ngo kandi adashobora kwirukana aba nibo bamushyizeho bamukoresha ibyo bashaka bagakora ibyo bashaka mu gihugu wagira ngo ni nk'itongo bahawe mu gihugu wagira ngo nta nzego zibayo nta buyobozi bubayo ku buryo nyine umuntu abaho mu buzima uvuga ngo none kweri umuntu arashobora gukora ibintu nk'ibi jeweho yenda biriya avuga nabivuga biriya korage nabikora kuko genda umuntu usanzwe ariko nabwo nabikora ntari mu inshingano nk'iyi ndimo yo guhanura mbaye ntari mu nshingano yo guhanura koko nanone utwaye umwuka w'Imana abatwaye igihugu abatwaye isi
n'ibi ngibi biri kumva uri Canada, uri Amerika n'ahandi hatandukanye, ntabwo iryo kosa narikora ryo guhimbira ku bantu cyangwa guhangira ku bantu. Imana rero yambwiye ngo nicaye kuri iri buye, iyera ivuga bikaba, yategeka bigakomera, imwe ikingura ntibakinge kandi yakinga ntibakingure, ikuye Evariste ku ngoma kandi agiye atambaye inkweto, yirukase atambaye ibirato. Reka mbivuge uko, harimo abamukunda n'abamwemera, ntabwo ngwanyije kumukunda cyangwa umwemera kazi yake, nanjye sijye, ahubwo jye ni misiyo nahawe. Imana yambwiye rero ngo isezerano rirasohoye, bariya abanyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona ukundi. Kandi Imana irambwira ngo ikuye Sawuli ku ngoma, iciye urubanza rutabera, urubanza rwananiye ubutabera bw'u Burundi, urubanza rwananiye abasirikare, urubanza rwananiye abahanura n'abadahanura, abaroga n'abazima, abakirisito n'abapagani. Ubwo ngurwo Imana irabikemuye kandi Imana ibigenje neza. Reka mpumurize abarundi, akavuyo kaje mu gihugu, kajagari kibonekeje mu gihugu. Ejo turi kuwa gatandatu, buke kuwa Mungu, iyi ndwi tugiye gutangira, mushyira amavi hasi dusenge, mushyira amavi hasi dusenge. Koko ishyamba si ryero, amazi ntakiri yayandi, utari maso ashobora koga mpagaze, utari maso ashobora koga magaze. Koko ibintu byahinduye isura, ibintu byahinduye isura. Birondere ndabirondere, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana birondere ndabirondere, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana biraronderwa, iby'Imana biraronderwa, ibya Yesu biraronderwa, iby'Imana biraronderwa. Evariste Ndayishimiye, Imana imukuye ku butegetsi, Imana imuciye ku ngoma, Imana imuhagurukije ku ntebe, Imana ihagaritse CNDD FDD mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo nakita nk'akavuyo kahamaze igihe, waguhaye ni wakwaka. Imana nge yambwiye ndi muri iri shyamba, irambwira ngo ihagaritse ubuhungiro ku gihugu cy'u Burundi. Pinga untera amabuye, Imana izabikubaza, kuko biremewe. Ntabwo naje muri iri shyamba kwifotoza, deplacement igera aha ni ndende, abahazi barahazi, kandi ntabwo ndi kukwishyuza kandi sindi no kukubwira ngo ngaho nyemera, nimwemere umwami wanyu, fuka musengera igihugu cyawe, urebe amakuru Imana iguha. Y'Imana yambwiye ngo icyuye impunzi, kandi mu Burundi iciye icyitwa ubuhunzi. Ni ijambo rikomeye kubera ko uri buryumve wisange yenda uri Mahama cyangwa Induta cyangwa n'ahandi hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Ariko jye nabwiye Imana ngo nzahaguruka kuri uyu musozi mbonye ikimenyetso cy'ibyiza, kandi nzava kuri uyu musozi nkubonye, nintakubona nzava kuri uyu nje ku wundi, sinkure ku rutamaye umugisha. Ntabwo Imana idutuma ngo nitwohereza mu ivugabutumwa idutume nk'injiji, idutume nk'abapfapfa. Njyewe ngo nyoberwe ko nahanuye ko Perezida Neva avaho, njyewe ngo nyoberwe ko Imana yamagurukije kwimura no kwimika. Koko harimo abahanura ngo Perezida azavaho, ariko nge niherewe misiyo yo kwimika no kwimura. Ahubwo umbwire ngo Profete General Marita ku Mbabazi TV 3, misiyo y'Imana yaguhaye, ese koko uyu muperezida gumeho cyangwa aveho, umutima wawe ni ubizi. Ese koko Imana imukuyeho yari atubereye perezida mwiza, Marita akaba ari gukora icyaha? Ntabwo ndi guhanura ngo Neva yicwe nabi, sindi guhanura ngo apfe, njyewe ndi guhanura kwimika no kwimura. Mu ntahure abatahura iby'impwemu, uri umucamanza mu buryo busanzwe nawe uca urwo rubanza. Ese koko ni ikosa nakoze nkoreshejwe na mwe mu yera? Ese koko nari gusuzugura Imana nkayihorera nkavuga ngo ibyo Neva akora sava? Umuntu ubona icyiza
akakimenya aragikunda kandi akacyemera. Nubona ikibi arabyemera ko kiriya ari kibi. Bibiliya ivuga ngo niba byera muvuge ko byera, niba byirabura muvuge ko byirabura, ngo ururimi rwanyu rube yego cyangwa oya, kandi uko wagenje niko uzagenzwa. Nje rero numviye umwuka w'Imana, Imana imbwira ngo genda wimike ariko wimure. Wima ni Dawidi, wimurwa ni Neva. Ngira ngo biratomotse kandi birasobanutse. Sahizi rero tugenda tugonga urukuta, harimo nabo nabonye banyandikiye ngo waraguye, ngo mbere natangije umwuka ngo ariko ubu naraguye. Sava ko wabibonye ko naguye, usengere. Upfa kuba warigeze kumenya ko nakijije, ubu najewe usengere vraiment. Nabwo naguye, simamya ko naguye koko, ntawe natutse, ntawe nabwiye nabi, ahubwo shobora no kuza hano mu butayu wowe utabikunda, hakaba hari undi ubikunda. Shobora kuba mpanurira mu rusengero utabikunda, shobora no kuba mpanura utabyemera. Njyewe sishobora kunezeza abantu bose, sishobora no kubwira abantu bose ngo munkunde kimwe. Kunkunda kwawe ukunda ubugingo bwanjye, wishimire ko buzabona Imana. Naho ibyo kumbwira ngo koko ntakoze ibyo ushaka, kubera ko cumuye, kubera ko nkoze amakosa, kubera ko mbaye mubi, ngubwo uranyanze, ntabwo wankundaga, ntabwo wankundaga. Bibe ngo ukunde mugenzi nk'uko wikunda. Niba utakiyanga se jya uranyanga gute? Wanga mwene se n'umwicanyi, je ndabakunda. Ya rero kuri uyu musozi mpamya ko twaje kwibutsa Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera ubuhanuzi twahanuye ko atari abarundi bampaye amafaranga ngo mbihanure, ko atari umugore waburaye ngo mbihanure cyangwa bwirirwe, ko atari u Rwanda rwampaye iyo misiyo cyangwa inkotanyi nk'uko bamwe babintuka. Ntabwo naje guhanura hano ngo mbwire Abatutsi ngo murahiriwe cyangwa Abahutu murahiriwe. Naje kuvuga ko abana b'Imana ari abama bayisenga kandi abo bayisengera mu kuri no mu mwuka. Imana nta moko igira, nta gihugu igira, nta shyaka, nta mugambwe. Nayo mpamvu iby'imigambwe mu Burundi nta bihari. Rero Imana irambwira ngo irimitsi irimuye. Imana irambwira ngo igiye gusenya ubu bwami, nta wabubaye muzabugarukamo, kereka uwakoreye Data mu kuri no mu mwuka. Itafari ryubakishijwe nabi, igiti cyazamutse nabi kikaba ikigorogoro ku buryo ukigororoye cyahita kivunika, ntabwo kizubaka kuri iyi ngoma ya Dawidi. Hano mbisubiyemo, mbivugishije umwuka, mbivugiye Getsemani, ofisi kuri izindi, aho Mose yaboneye Imana, aho Eliya yaboneye Data, aho Kristo yakoreye amasengesho y'imisi 40 n'amajoro 40. Nanjye niho mpanuriye ndavuze ngo guverinoma irahindutse. Kurugutura amatwi yawe, guverinoma irahindutse kandi hinduwe n'Imana Data n'Umwami Yesu. Aho rero harimo abantu bazagaruka ku ntwaro y'Umwami Dawidi, bari mu mahanga n'abari mu gihugu, ariko hari n'abaciwe pe, Imana ibirukana nk'uko twirukana abadayimoni. Abo rero bazahekenya amenyo, kuko rero Imana nk'abantu bazapfa ejo, utitaye ku by'isi bitagira nyirabyo, kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Abanyamugisha n'abamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bana amazina yabo yaranditswe. Iyo Mana ntibayambariza mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye ngo ihunge. Rero Imana, numvise umwuka w'Imana mpata kujya gusengera hano. Hamaze iminsi kandi ndacyahari. Hari abantu banyandikiye kuri WhatsApp sinasubiza, nta handi ariko byari ngombwa ko nkubwira ngo ngiye aha. Ariko koko Yesu Kristo hari abantu abwirira ku Mbabazi TV 3 aho ibihe bigeze, akahabahera amakuru update y'ijuru live. Niyo mpamvu hano tuhicajwe
no gusohora itangazo tubumbuye akanwa k'impwemu tubabwira ngo nyuma yo kuvuga manjwa n'amangambure bitubaka igihugu, bidafasha igihugu, bidakiza igihugu, bitarokora igihugu, kwa neva nka video wumvisemo hano sinyigarukaho. Ibi warabyumvise unabyumva kundusha, unabizi kundusha ko ari iwanyu. Na neva yakumva iyi video nabambaye ahaga bajya biyemera ntagira unyitwaraho umwikomo. Nge ndi intumwa, ndi intumwa, kandi icyo natumwe nicyo ngomba guhagararaho nkavuga, kandi uko niko kuri. Harimo umuntu ngo uvuga ngo byaravuzwe, nuko nyine byaravuzwe, ngo nawe ngo wavutse babivuga, ngo uzapfa babivuga, ngo ibyo byaraheze. Ntabwo jewe marira, niyo unyandikiye message ebyiri ntatahuye sinkusubiza, niyo nkushubije sawa, nuko bibona mbitahura uko. Ntabwo jya marira, sinjya mboroka abantu bambwiye nabi, oya. Imbabazi TV gatatu iratangaje ko Imana izengurutse umugabane wa Afurika icyura impunzi z'abarundi, ikazenguruka umugabane w'Uburayi icyura impunzi z'abarundi zibishaka, ikazenguruka umugabane wa Amerika icyura impunzi z'abarundi, ikazenguruka umugabane wa Aziya icyura impunzi z'abarundi, kubera ko iyi ngoma yahindutse nk'ikiriya neva yahawe Dawidi. Redi Tabara yarwana itarwana, Efreni yarwana itarwana, ndetse n'abandi muzarwana mu nyungu zo kugira ngo igihugu gihabwe Dawidi. Ntabwo muzarwana kugira ngo igihugu kibi cyane. Ntabwo Pamela ari we Dawidi, oyaye. Sasa rero harimo abantu, ariko nyine birarwanirwa koko. Nanjye hano nabizi yashu, ngira ngo yenda ndi bunyuzemo nkwereke kuri kamera ahantu turi nibinyorohera ya. Ariko ngarukiye aho, nta ikintu cyose kiraharanirwa kandi kirarwanirwa. Ni ukuvuga CNDD-FDD yo akayo kashobotse iramizwa nkeri n'umwami wacu Yesu Kristo. Nakwambiye harimo igihe abantu bavuga ngo birarangirira aho, ngo bari gushaka views, ngo nabakene. Oya, abanzi vuga butumwa Imana yampaye ntabwo ari vuga butumwa ufite amaboko abiri ufite amatwi abiri. Donc uko wakora ukaronka ibiraya, ibiharage, ibijumbu n'umuceri n'akawunga, nta bindi mpamya uretse inyama n'ibindi. Ibyo byose natwe twabironka mu buryo bwiza, kandi mpamya ko Burundi butagira amadisi. Ntabwo ducuruza i Burundi, twacuruza Uganda, tukavuga Museveni yari y'abanyarwanda benshi n'abarundi benshi, cyangwa Kenya. Mugabo jewe iri misiyo abayizi barayizi, ababyemera mu mpemu barabyemera, n'abatabyemera kila mutu na kikapu chake. Mungu asifiwe sana. Hano rero mbwire abadukurikiye kandi abakurikiye Imbabazi TV gatatu ngo isaha yageze. Iyi ni ingazi ya nyuma, ingazi ya nyuma, ingazi ya nyuma ni turimo, ingazi ya nyuma. Ubundi mukabona ugutabarwa kw'abana b'Imana. Bwira barira bere kurira, gutabarwa kurabonetse. Hano Imana igiye gukora ibitangaza mu ntara zose z'u Burundi. Nagira ngo mbabwire ngo murarushe, muraremerewe, muri gusoma nturi, ariko kuri kwiyampamagaye nagiye ku murima, kuko abanyarwanda ngo barabihagurukira, abarundi bakabyicarira, mu izina ry'abantu bose basengera igihugu cy'u Burundi bagikunda, n'abandi bantu Imana agiye yongorera kwaje kwa system ukuntu. Ndabizi ko arabari ku karago, harabari mu mazi. Ntabwo ari jye usenga nyine, yenda nuko fite mikoro nini mvugiraho bikumvwa n'abantu benshi, ariko mu busanzwe abarundi bose bafite amakuru. Rero mu izina ryabo bose mbwiye umuntu ukurikiye Imbabazi TV gatatu, gutabarwa kurabonetse. Ubyemera utabyemera, gutabarwa kwe mwe mwasenze kurabonetse. Kandi Imana igiye kubaka Burundi, uzajya utwaramo umuduga nushaka wega mu mezuko.
izubaka karitsiye i Burundi, apana ibi bavuga ngo karitsiye Miriwari, ngo karitsiye Rohero, Asiatique, Kigobe, n'ahandi hatandukanye, Kiriri, n'ahandi hatandukanye amakaritsiye meza ateye igomwe mu Burundi. Imana izubaka Burundi, abatabuzi bazabumenya, abatabuzi bazabwifuza. Niyo mpamvu je mu bantu bavuga nabi igihugu sinjya mbamo. Burundi bwarababaye burababazwa, ariko umukiza wabwo araserutse kandi aritamuruye, kandi aje habona, ntabwo aje mu ijoro, aje habona. Jina la Bwana libarikiwe. Reka mbwire umuntu wese ukurikiye Imbabazi TV gatatu, ukurikiye Imbabazi TV gatatu, asenge Imana iri bubasure, Imana irabagendera, Imana kandi izabahisha, bigiye kuba izabahisha. Imana yabashyize ku ikimenyetso, abandi baha umutaka, badomye ku ikimenyetso, abandi baha umutaka. Iraje ibigenze neza, mureme hama mwiziga igitangaza, kuko ubwiza bw'Uwiteka burarashe, kandi umuseke w'Uwiteka uratambitse, kandi ineza y'Imana ishyitse mu Burundi. Yirirwa muri Amerika itashye i Burundi, yirirwa mu Burayi itashye i Burundi. Mu Rwanda nyine hari ijambo dukunda gukoresha ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda, ariko ubu tuvugana ngubarakomanga ku muryango, umwana w'Imana ni wahagaze kingura. Ejo ndabizi Yesu azanzana kare, kuko tuba turimo hejuru iriya, ubu namanutse hasi, koko hari hejuru ntiwabona aho uhagarara, ni mu bitandara bidasanzwe, mu bihanamanga bidasanzwe, ariko hano narondeye aho nakicara. Reka tujye no mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana, nitumara tugushimire wowe wahisemo neza gukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, 100% cya 7/7, kuko 5/5 n'akabamizi irimo. Turayaga ibyahishuwe 3:7, niryo jambo navuga hano Yesu yanyeretse, ryanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe nyene, ubutumwa bwiza. Yohana yanditse igitabo cya nyuma kirangiza ivuga butumwa, gisoza itanguriro n'iherezo, Alpha Omega. Nibyo koko abantu bakingishije amarozi kudashobora gukingurirwa, abandi bakingisha amafaranga, abandi bakingisha uburanga, abandi bakingisha politike, abandi bakingisha ijambo n'igihagararo. Inzugi zabo barazikinga kandi ku buryo budasanzwe. Nabo bitegereje inyuma imisozi, imbere imisozi, hasi n'inyanja, kuyambuka probleme. Ariko Bibiliya iravuga ngo ufite urufunguruzo, ufite kontake, ufite ifunguruzo z'igihugu cy'u Burundi, ufite urufunguruzo ku magara yawe, ufite urufunguruzo mu magara yawe, ufite urufunguruzo rw'urugo rwawe, ufite urufunguruzo rw'abana bawe, ufite urufunguruzo rw'igihugu cyawe. Avuga aya magambo yeruye ati, nzi imirimo yawe, nzi ko wiswe umunyabyaha, ariko ntiwihakanye izina ryanjye. Mu yandi magambo, Imana warageragejwe, ariko mu mutima wawe Imana yagumyeyo. Nubwo umubiri wawe wihakanye Imana, uranywa katanyobwa, urazira kataribwa, wambara katambagwa, ariko ntabwo wihakanye Imana. Mungu asifiwe sana. Mu ijambo rimwe n'irindi hari ibintu umuntu atagirira ifunguruzo, hari ibintu umuntu adafitiye kontake. Ubugingo bwawe ntabwo bakubwira ngo kingura ukingure, kinga ukinge. Urufunguzo rw'igihugu nta muntu uzibika uretse Imana izibika. Yakingurira umuntu ngo abe perezida akaba perezida, yakingura ngo abe minisita akaba minisita. Hari ifunguruzo twebwe tutabika, ariko zibitswe n'Imana. Iyo warwaye, abaganga ntabwo bafite ifunguruzo zo kugukiza, ariko Imana ivuze ngo baho ubaho. Iyo abarozi bari kukuroga, nta bushobozi ufite bwo kurwana na shitani, ariko iyo Imana ikurokoye
urarokoka ukabaho kandi ugatsinda abadayimoni, ukaba umukizwa, ukaba umukristo. Hari ibyo tudafite ifunguruzo, hari n'ibyo twaburiye ifunguruzo muri uko kwa karindwi. Twagerageje gukingura biranga. Mu kwa gatandatu kwashije hari ibyo twagerageje kugurura biranga. Ariko ku kwa munani turi tariki 6 z'umugisha, mu izina ry'iyantumye mu Burundi, mu izina ry'iyampaye kuba nationalite y'u Rwanda, mu izina ry'iyampaye message ku batuye isi bose babasha kumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, cyangwa agakora translation akabinyuza muri Google agashobora kubyumva. Ndagutangariza iri jambo rivuga ngo ukinga abarozi ntibakingure, tuzi ko abarozi bakomeye ngo ntabibananira. Ukingura Satani ntakinga, tuzi ko Satani ajya kinga, wafungura iduka akarihombya, wazana umugore bikaba bibi, icyo ukozeho cyose kikabinyatsaho, ukatiye hose bigapararangana. Ariko mu izina ry'iyabambwe igorogota, iyo yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, iyo ntabwo ijya inegurizwa izuru, ivugira ijambo yeruye iti nzi imirimo yawe, shize urugi imbere yawe rukinguye ntawe uzarukinga. Njyewe ufite ifunguruzo za Dawidi, shize imbere yawe urugi rukinguye, nta muntu n'umwe uzarukinga. Nawe harimo abakubwiye ko uzahomba, harimo abakubwiye ko utazubaka, harimo abakubwiye ko kuzapfa, harimo abakubwiye yuko uzasara, harimo abakubwiye ko utazabyara. Doke Satani yatanze promesse cyangwa se amasezerano menshi cyane mu bantu bahombye. Ubabwire ngo namenye neza icyo ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo ukinga ntibakingura kandi ukingura ntibakinga. Yasezeraniye ko ankinguriye urugi mutazakinga. Ubabwire ngo bukongera bugacya, n'ejo bugacya, n'ejo bugacya. Niba Imana ikinguye kukugabiza Amerikani, Imana ikagukingurira kukugabiza Europe, Uhoraho akagukingurira kukugabiza Afurika, Data akagukingurira akakugabiza Aziya, nta muntu uzabikinga. Imana niguha kunguka. Nzokwama nkwizigira, nzi kutazompemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa, nzizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Muri cigwa n'umuco namwe mu Imana yera, iyanjana sinemba, nizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama, nizigira umwami wanjye, mu bizomba ko byose, nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha
mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa. Reka ngushimire wakoze kubana natwe ndetse no kugendana natwe. Ndacyari hano, n'ejo nzaba ndi ngaha. Yesu Kristo turacyamurindiriye. Ndakuzirikana kandi ndagusengera nanjye usengere. Ubwo imbeho iraha ntisanzwe, babona ko yashitse, ariko Yesu arayiruta. Kibabaje umutima kizindura amaguru, kandi ushaka inka ryama nkazo. Niyo mpamvu rero nanjye ibyo nkunze nibi byo nahisemo nibi nakushukuru. Sawa sawa, reka dusenge dusoze. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ukingurira umuntu wizeye iri jambo umwugururire. Kandi ndagushimiye ko ari wowe ufite urufunguruzo ahantu hose hatunaniye gukingura twebwe nk'abantu, ariko wowe nta ukinga ngo bikunanire gukingura. Nta nuwo ushobora kurogoya umugambi wawe. Rero umpesheje umugisha muntu twatangiranira iteraniro tukarisozanya abo twifatikanyije kuba i Getsemani. Ndagushimiye rero uhaduhera umugisha hamwe n'abakunzi n'abariya bapatana b'Imbabazi TV gatatu. Mwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe kubwa Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nakupenda sana. Sariyuti sariyuti. Uhezagirwe, undamukirize n'abandi. Uhoraho aguhezagire cyane. Sawa sawa.